kivira o kobre aso di sinjina dan na ngene dan gbalam ngene bandolo dugore da group mla group dugore Facebook rosna na de palam do ngene anya dulu group dugore ngene nyambe zo nyos kana mamatin to anyo zole nyaze nzi matre na dere message o ya message an na nyaze na ruwa kwani si su group da ya wazu group da ga si yikna buru group da ina umbi wondi dugoro wanu nana asu di si kelege sirpelam sinjido to kadana dombude mona moma de wondi dana nyanje kan bunye de nyon nyamam Facebook de www.facebook.com yakoble 3w.facebook.com nyogona bebe gona na sobda mo connecté donc pinya bu kon to be gon doble na nja nya de Facebook yawi abom mo bu Facebook ko na imani mo bonna mo na itanas pinya bu ma Facebook rose to bumbo tanchko mo so dispongone to como mon connect na yana bi gon na doble abi gon doble na le nyende nyombo de ci nyogo ni china yana bi gon na to bi goni don doble na nambo dana group dana page donc nyombo de groupe de dare nyogo groupe de dare doble na no nyana chenye bo découvrir chenye bo groupe chenye bo créer un groupe le nyombo de kidi de dare le bo si créer un groupe na nyu namdo nyanyu nam doble na ndam chuko be to bi gon doble na nyana bi nyam ko ni créer un groupe nam dolo nyana donc nya do doble na anya zole inde groupe kala nyes privé nyanyo bijangi anya zole inde groupe kala public nyanyo so dangi donc dans le zole de groupe il a public nanyo public nyana nyanyo public na da nana nganyo na public de na confidentialité mle donc nana nyu namna dana sur des soda box da ba nommer votre groupe nam ganyan do groupe d'aide on me demande bien si thème community channel thème community channel nya jam ma don lobtana idamle nanyo créer un groupe thème community channel bi gon blana nanjanyu groupe nya janyu don bi jambo nya janya lan créer groupe mlo you are just creating a group donc blaga jam de to moke I mean by clicking it you are just creating a group donc mu de ton kenamble to nan dan chukona bokwane abi gondo na nyaala créer groupe mle nan bem irawo bonyo sole sundu groupe dana nyam bizin la machi njawo nja na balwa envoyer invitation ya koko bele nyam bizin jon jour wote nyam wondi ba wonde de sanda bi ma invité blen nyam bizin jan nyo bude bido invité na plus blen nyam bizin jan nyo cross sorry donc mande un bota to bi gondo blana cette personne n'a pas été ajoutée au groupe boli soué invitation be ki invitation la assez we disnani o we disnyana sinyana nyede groupe da ombide tom kena mbele aso disi na yana ara odo
nyo sole ndodna nyo sole nzuru groupe dana nan law invité nyanyu bede yite zanda yana donc pitamble nyalo invité double na dana donc nyo sole nye demble na ngabse votre groupe a été créé votre groupe a été créé c'est un bon namna dalam groupe mle elle dana dede dala invité dana ngabse nya gabse double na o to gatani nya gabse don double na nya gabse change bulana to nyogon nyogon chimble nyogon china na nyozole simbisu groupe da nyozo pana nyanyo to sunu do suwe kidi rose na nyanyo na bala na msungon groupe yana nyogon groupe da bala na nyogon groupe na change na nambochi nyogo groupe da bala na best bongoni abdokoni budokoni yawi budokoni voilà budokoni mais tinani ok no nyana nyobu lili cegado bublo créer un groupe d'agado bubble créer un groupe d'able na bolis we chenye de groupe komble wontuwa bekan abi kon nani ni gamade phone wala fichier blo team community channel ou plus jombo de nyasi groups you manage nambo na mo voir plus kala ka manyo ble ni de connexion cho wendi chiko yana to yana be kwana kana blo to zungumble team community channel na zubda team community channel nya zu don doble na to tinjena bela kamata we zubda la modifier kuna no tinje ga yanzo sorry na musu be na burga connexion de ron jarna sira dan chuko bon tini bi gondo nyam zilla créer une new team community channel os daga mozo les mozo mbro manyu danim la bi sibla wondige yana to nyo bodo bra namboche nyanyo no dozo to so da bla na kidi rose plus obi da bla na nyanyo na bla na ngoni kidebde voir bon nyo zo la créer kada nyo zo la créer groupe na créer nyo zo la partager le nyo des groupes nyo zo la créer un événement da ina do zo le sidna voir les infos du groupe do zo le sous-groupe de info da ga du nyoze bana nan zo namu nyazo namu blana o nyazo namu blana bongwane dana boblam télécharger nan de tan chuko sinyama de connexion kana to be kondo blana nyana kadana modérer le groupe de ketela gasadala bana oche tabata nyambi zalla amambre ganyo zole weni nyala invité ya nyo zole membre mbo groupe tasinana be claro ko wana photo wa événement o nyala créer na bala enda rawal créer na lele sunyam zun la ajouter membre na que daga sodable membre de soda na fichier o to groupe dan be tela gabdable na tenen don ajouter une photo de photo nyo zole se la ajouter nyade wondi na nyala créer groupe team community channel ke zanda na nyo zole photo ichonam nyambi zun zurche mais lele rado zole solution na kala modifier les paramètres du groupe yana agno zole se le groupe da kala ka des yengle quitter le groupe archiver le groupe na ngini yalla kenya ze kedalam kedan jarnya ndanda bezinya na ka basa tunkina donc nya ziki de limla archiver le groupe blaga bujo nya mosquée mais on peut zole solution modifier les paramètres du groupe knable c'est l'angle nya ko ajouter une photo de couverture que debde na nyo croiser na nyo cross dona do modifier les paramètres du groupe le nak nyam bizin gayde nyede wondi dayde nyala créer
ya kokoble confidentialité, ya groupe public nyozo sala ko groupe public, ya visibilité, ya koble nyozo le approbation d'adhésion. Donc tindina tout le monde dans le groupe tout le monde dans le groupe, les membres peuvent seulement approuver les demandes de leurs amis. Donc bon wuli suwe ba woni ga wo groupe da wan bezi etc et donc de se kazu du kure dana de tomble. Donc amma selengna nache dana se administrateur na modérateur wodike wan bezi kubo suri ira nangone bide nyogone bide na ga nyang mind description nyo sole ira ina na nena ombi groupe kena ombi nyo sole ira yeki groupe dana anda ja ira yeki kuno tebe ko so ni yang chege yang ma simadan ja ira yeki do ya chege do ko mo sole do ko sole ira yeki groupe da du gure da ton ko mde ton kenable be ka message ngi sum ma ci ba wu non nak nye dana ñu enregistrer ide nye damble donc be ñu enregistrer wo jomble. Il est impossible de modifier le groupe. Le groupe, vous n'avez pas l'autorisation. Donc, l'enca, une kabem qui te dit, domi, c'est la de dare, l'île Wodos, c'est era, du boma wolmi, de bessanan, mobsma wolmi, nguturos be, claqué con, claqué con chicana, wondu, ton koyokana, ko mina kay, ko chiblana, ton koyokan. Kijan ko bitan na mu blana koros ba manyazi okay blana kala koros blana domi mega den ko bitaci yana bila kamata ku coci non bombro bi gon non blana to na do beside kale bidan blu nyajan la créer groupe blana na ombi kanage nzuri ndondana on ka so wedi si dawle dama da fer fe ngam bes la pana dabatana baka so dans le thème so paske da tem bia duro iso pazda iso sanada ilizda durga na la refere mo ko ku isa hak wuro chire walon ku video kana dan zanada ma da fe bele iso de dunda dem community channel ko joda ma fami sedio tanable nani iso sanada bayimle